Hei, kemana? Basir. Naon? Karso. Naon? Bilang, Narik gintang lu bet. Coba tabur. Jualin. ayan gua ke budak. Nah, tabur. Nah, Cobaan kira jualan kemana? sok bro. Gede ya? Katanya tuh ikan. Seberapa bu itu? hiji 2 kilo 8 Oh nawan. iannya hiji 5.000 gitu 10 20 tuh 20.000 uang Nah, canggih dua, di 10. ini tarik ini Mau jalan lah seetik ulang Tarik. kayu yang mahal ya mak. yang orang pokok Naon? kita kan orang balik lah tuh Oh iya, nangge nyangan hawi ah. ada cara lain Lu kegiatan ji bapak dia ji nya lumayan heeh rek mah kan diajar peperangan we atuh terus juga mah tiga si ieu teh nih si Rembo Tah, eta, hayu, Ji, rame hayu, juga Ji. na keun bae lah enggak ji ayo ji lumayan yang perang nih perang usahanya tuh enggak apa lumayan bae lah daripada nyium lila bisa tuh nyium lumayan ayo cokot perang siga si aduh tarik si ayu mah buru mah tuh aduh ayo kayak mana ya kan gue nih tuh ayo buru ah pelan-pelan di mana oh di situ tuh banyak ayo bro lah lumayan nih tiga si Rembo ada sih ini seetik kieu bawa si abo yang ayo Dan kencan. Iya nah si seetik bawa kemana itu ya? mau Apa? Jadi kupat sedikit tuh. euy enggak ada kieu Heg nu alusna dia teh mah. mau tak apa Lain mana mah saha tuh nyokot. mah tahu Kurang jangan ya. guru gua pas kiki itu udah lapang Ji buru tuh Ji hei ini mirip pirambu ini bingung saya rasain dah Tarik nih ngomong ah. Boros kayak lagi. maha tuh emang dan kurang seperti itu Tah rasain tah. kenapa itu badak orang di luar orang kayak makan orang gede alhamdulillah sih kesan rumah tuh tadi itu terus kita nungguin tuh sadapan belum nak mah anjing bener sadar kan kali ini apa sadar kesalahan kerbusiat mana ngok kenanya jauh
Saya yo. Mana aing gua geus kieu. Mas. Mana tutupin apa? Wah, Bener gue. 4. yo. Ganti atuh begina ganti. Kalau butut gitu nih. Wah, lu halus. Ini itu halus saya itu dulu. Dia mau. Gimana tinggal dia ini gimana? Mau Dia pakuan. Anjing, lu. Ya, tuh. Sama. Aduh, anjing. Siap. Gara-gara mangkuk aing aduh. aneh atuh udah begitu. Nah, ketemu aneh. Nah, itu orang. Bunung sia kana matana sia. Wah, Yo ada. Wah, tadi asup kana gerung kumaha. Yang geran Suka. jangan suka eueuh tuluy geuning suka rame-rame. Dek mah. Hayu suka deui ya. Memang di ganggu aing eta. Banho. Bikin kapuri he. Kemarin ku budak ditembak ya. Udin, ngagiling ya. Tos aya beas bade mamau. Bade Eta mata kunaon eta? nyata katembak budak kamari teh rek dibalas itu untuk nyen badak ya. Juga bolon gitu. Kan baik lah. Kayaknya dipanggilingkeun. Heeh, ngagiling ya. Nya. Kalau salmon henteu di teh. Nya. Ayo mari malah wae atuh anjing. Oh, atuh enggak Anjing, 1000 bayangan goblok. Tuh turun atuh. Ya, turun. Bener turun. Anjing. Cuman kentung kan pulang. Mana aku tahu. Iya. Mana? Iya. Ning tahu eta mah. Ya mah. Yo. Fire robot. Turun aku kamat eta turun. Tuh. Jurus 1000 bayan. Tuh. Serahnya benar. Si Dadang. Baik si dadang euy. Bos. Benar. Kalau parang juga. Balas sih Maya, balas ya. Ya, barudak teh aya deui ieu. Bebeledagan ieu, bebadilan. Anu ku pikeun ka nyeri ieu panon ieu gara-gara barudak teh. Rasakeun ieu budak ieu, sia. Sejuh. Aing panjang ieu bebedilan ge.
Anjing Mang Udin. Mang Udin. Wah. Dang. Mang Udin dang. Ajakan perang dang. Jangan perang. Gunung dia. Bom. Ah, bom. Mang Udin. Beak. Rasakeun sih teh. Ini sekarang nyatu mah can ngagiri tapi isu. Merdeka.